who ordered the NBI last Monday. The reason why I'm talking about politics, The spokesperson of the Department of Justice, Attorney Rafael Martinez. Ms. Karen, no, the coordination was done through the PCTC. PCTC is Philippine Center on Transnational Crime. Kana nga government agency is under the president. We know that the coordination was done, but as to whether at what point it was supposed to be served and effected, Kani mo usa sa libog paani kay since ang NBI is under the DOJ man and then ang DILG through Remulla ni ana man nga wala pa sila warrant. Unta madakpan na kita to si Bato kung ang DOJ nihatag og warrant dito sa DILG unya plus budget NBI sakpan gito. There is an understanding already when senators are interviewed because it seems everyone has an interpretation of the law. This is why we are where we are. Ni ang pinakapunto nga gusto nako storyaan. Ni si Karen Davila, di ba, ABS man ni siya, I assumed nga nagid ni sila political leanings towards sa yellow, okay, di ba, ABS-CBN yellow mo na. Pero mga few days ago lang, nanggisam ni siya sa mga green nga side, and then karon iya sang gidisa ang DOJ. Ganahan kay ko nga masud ni nga video kay ang kani nga sample nga gibuhat ni Miss Karen is she's just being a journalist. Para nako, journalists should ask the important questions regardless of political leanings kung naaman gani. The government is cooperating with the ICC. Correct. Correct. Is that correct? initially, yes. Right now, not yet. Today, you are coordinating Well, with the ICC. No, not you personally, the government. No, The no. government. Today, I can say for certain, no, many different personalities involved. Today, Katong naw nga quiz mo tay max level sa panghupaw. Agali kay wa ni kakita sa atong videos ni si Karen Davila kay kung natigbasa na gyud ning DOJ. personalities involved. Point ko ito, sino ang nag-utos sa NBI arrest Bato last Monday? It's not interrogatory, it's just a clarificatory question for my understanding as a journalist. Who ordered the NBI last Monday go to the Senate and arrest Senator Bato? Cannot say, Ms. Karen, no. We don't know. What I know is immediately after the commotion, ni-file sila TRO dito sa Supreme Court nga ma-blockan tong arrest warrant. Na-deny sila. However, nagdebate pa sila karon sa main issue kung unconstitutional ba ang arrest warrant gikan sa ICC padong sa Pinas. Since nablockan man ang TRO nila Bato, dito na sad nilihok ang DOJ. Pilang mga pulis anaro pangita ni Bato. How could you not know the NBI is under the DOJ? So did the DOJ order the NBI serve the warrant? If you did, there would be nothing wrong with that. Exactly. Diba kay libog naman kayo. Una si Remulla giprotektaan niya tong sila Bato. Karon, iya nasanggok doon. Sa mga tinuod na hitabo ato. Inya pangutan-on ning DOJ mismo. Wa kay baw. I just want to know the timeline and the chain of command. I can't say for certain what the chain of command was, Ms. Karen. No. You know what? I believe him. Kaya I think this simple question is above his pay grade. I believe this is a blunder for their master plan. Okay? Ilang gibypass ang DOJ, lahaw sila sa NBI. Timing kay ninja moves man si Bato. How could you not know a simple chain of command? You are speaking to a journalist now on live TV. Who ordered, which agency ordered the NBI serve the warrant to Senator Bato on Monday? I really can't say. In a press conference, you cited Republic Act 9851 yourself. Yes, You correct. cited it and said it has the power to surrender any individuals to an appropriate international court. You were quoted as saying that, right? Correct. So That's number correct. one, the DOJ is recognizing the ICC warrant as valid. So number two, the NBI tried to serve the warrant last Monday. So which agency ordered the NBI to serve it? Who gave the warrant to the NBI? The specific directive, again, I cannot say. Okay. All right. Kani nga topic yun ma-emphasize nganong nag-practice jud ko og intellectual independence. Bago lang ninisod sa kung una-una ba nga ang kamatuoran is para ra sa mga oppressed. Ang kamatuoran
para ra sa mga kabus. Kay ngano, power is absolute. Giingon ni Miss Karen nga daghan naman kitag interpretasyon sa balaod ani, mga senador, mga abogado. Para nako, kung wala ta sa usa ka hukom, unsa may kalahian sa gituhuan sa barbero versus sa abogado kung ang gamhanan raman gyapoy mudaog. Isang gali sa mga hukom, litan krimen nga kaso. Most of the time, correct me if I'm wrong, kay bao naman tingin ng mga abogado kung guilty or not guilty na ng ilahang kliyente. Ang tinuod nga gilitis ang judge. Di ba? Ang judge mo yung magtimbang sa mga ebidensya kung unsay i-present nila dito. Mo to'y giingon ako atong usa ka video nga. It's all about presentation of truth. Although nasa gyud na yung mga cases nga mamakak kung sige ng mga kliyente nga, yes attorney, mo ni akong gibuhat, wa jud. Mausad na ilang trabaho nga dipinsaan gyud kung kinsa mo inaan nila. Mo na nga mag-practice gyud tag intellectual independence. Dili tanang oras abi kay nay authority ang usa ka person. Mo na nay kamaturan. And if mag-practice ta na nga skill and then mo dapig tag usa ka color, at least we weighed our options, we weighed our personal interest, weighed our experience nga mo best represent kung unsa gyud ta. Pasabot maka-all-in jud ato nga color. And if nasay mga bati ato nga color nga murag mahimo na mong kulto, kay power nga mugawas. Medyo kong moingon nga akong mga videos is not about who's right or wrong. Ahan ra kong motanom og idea nga it's best to think independently. The reason why I'm talking about politics now, kaysa unag bidlian jud ko. I'm sure daghang kayo kog mga colleagues or mga amigo aning di ko musod anang stura-stura sa politiko kapoy kaya na way kapuslanan. Sakto ka kay ang essence sa politics kaniadto originally is ni-evolve na siya karon og greed and power. May modern politics ang greed and power. True essence of politics, yun guys. Since we live in a finite resource, ang politics decides on who, when, and how to give that resource. Whether you like it or not, it all comes down to violence. Dili gitara. Ang politics, gihimo na gi-harness ang violence into enforcement. Ang pinakasimple nga pag-settle og disputes o kinsay dapat hatagan aning bugas, kinsay hatagan aning mga kwarta, kinsay hatagan anang dilata is violence. Tigbasa! Tinigbasa yun na. Atud pa nila Aristotle kaniadto. Man in nature is a political animal. Una nga wa na kumudagan ani nga topic. Na ta kay baw nga everyday ta ga exercise og politics. Kung naay tulo ka bugtaw mas stranded sa usa ka isla. Once nga mag-decide na sila asa sila magbalay, unsaon pag-harvest, unsaon pagpangita og kaon, unsaon pagpangita og tubig. That's politics. Kung imo ang anak di ganahan na nga kurso, imo din ang tigbason. Atong buhaton na mangita tag indirect way nga maadto sila sa ato ang gusto. And that's politics. Gusto ka musaka sa corporate ladder ang pagsipsip, ang pagpanglibak, ang pagpangaway sa imuhang mga office mates. That's politics. Na open ra gyud akong mind sa politics karon tungod ana kay apil na sa atong daily lives. Nalimot lang ta, wa lang ta kay baw nga everyday na politika pud ta. Arita sa true essence of politics. Again, amo sikat man jud ko kay mausaw mo gining tigbasa. Kung why politics, tigbasa. Gulapings, the father of tigbas. Tigbasa. Champions Gulapings, no? Ora to kadlaw na ron, 11:20 na. Sige.